hanuya twine program eiturukweta akadara nduba tuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe aha bwihanga kandi tokagira nebyo butegeki no tuganire shonga nyingi munonga akadara cuts across social political ebyo butegeki eby'emiturire y'abantu ebyentunguka ebyo byona ebyentasya ebyamagara n'ebindi bingi munonga tuba tugine hanuya konka erizoba tuyireba ebikwatire n'ebyo butegeki abo kuba specifically campaigns nzuzuro naza kutuhenderera twiromo ebembezo rarugemu ahandi ngo zona MPs local district leaders narurengo rwa president President Museveni arigiro mu cweke eki kongara wakiriyo mu cweke kitarhare kana nabana babayine nabo bariyo mu cweke bindi so they are traversing the country kurondo bururu ekibuzo kitu izobere ntwenda kureba ekiturukweta ekibine cha NRM bine ngete slogan yo mwaka ogu 2026-31 the young protecting the gains enyuma ho twatwine hope securing the future no shote enyuma ho twatwine kisanje hakuna mchezo steady progress hakuna mchezo wikeri chali ni just a career eba gitem konka eriye care steady progress theme yenyine ke slogan ke steady progress securing your future, prosperity for all. Now this is protecting the gains. So President Arium Chweke chikanda habe naza campaigns tumureba nageza okuya yabanta bino kubatandikire banyuma kurengiriye bakaje kibakora nikibasya nahibari nekibine ariko igabantu okutandika gukora nangwa nahamwe abagira ati ebiyoza kuronde mirimo internet basa kutandika ogira cyo wakora. Now ntwenda kureba ariho chebri achieved ebe tukuza protecting because you see you can't protect what you don't have. Hariho abo abari kugira ngo mbwenu protecting the gains ne yaba cyabine kibine. It's like the rest are saying twine hariho bintu cyo bikozirwe ebyo bicemeye kubantu tugira ngo turemereho to protecting bigumeho kandi nekindi o manifesto egerumu eje yituza kubantu tugendera he 2026 na gumwe ecweke ece chitu echa western so kanje southwestern region yona ne yenda chinkayo when you look at the current manifesto what do we want and what are we being promised akuba ndebere president ahantu nyine bamugambire ibintu bitakushana bamugambire ikintu bamugambira kira bamugambire kinangwa hine nahi yabagize ratenguto numuzenda ngahine nahiza hitarahinduire mbera yona mbwenu ntureba ngo abantu nubagamba kongano ureba abantu nabo basagambo shange n'ikibagamba kitakwetabwa. So when we look at the manifesto and vis-a-vis echabantu barukushaba, what do we need in the region? Echo kureberaho nkisinjo nerugame bitoche bingi. What do we need there? Is what we need what is being promised? Haruna nebicweke bindi kurugiro bwetaje kubamuri. Studio Vincent Mujurus. Studio Vincent Mujurus kandi so far nyinemu NRM flag bearer omukuru mujunimari okurugisingiro kandi no NRM of course as you can see. Twaba twineho commissioner bamwine Fred konka yagira ngine byamuteganisa then tuza kweyongeraho Bright Muhunza uriyo nayija ikiganiro kitu nikiza kugenda umisho kusyashaha mukaga Ona bana kwakira banzora musiyabo kutureba. First of all good morning. Good morning sir. We bari kuyija musiyabo kutureba tuya TV West. Yintwaro mu gishogu kumanza kusima ruhanga abasa kutwishyashya tujya bahurire aho kandi bingi bafire kongizo tukino mwisyo kana butsima mukama kujya basa kutwetana turiya bahurire kandi hatustamina mujurizi bya kuza kwanura shunga zihanga amazina kuko baganjura bahita mujuni mara sensio
NRM flag bearer abwa MP abwentebe yisingiro South nyenda kusima abanyisingiro South abase kutwaka ruru mpaka rukanyu Masima tine bwakiro kanyenda kubamanyisa akarukanyu kakarafe aho kubechi ekito abenturanira munonga no kurambu twasa kuhereza abanyisingiro twasa kuba isyo buhereza so nawe kinyenda kubasima no kubaza kandi no konja kubashaba mba karutka akahwireyo kali kakali yake kibina cha NRM mwankwasa fraga onkani mbashaba 2015 nabo mwijo mu bwinji mbase kunkwasa from mbase kunkwasa entebe omubutongore nzo parliament mbase kwashakira ebyabuzire konko muri echo nyinshasha nabantu bona abaferirwe nyine munywani wanje obakweta igana mwana cyakuturo muri Mbararomu aferirwe ishento no muzike rizoba saiza chikagatokwe nabandi binji bona baferirwa abantu babo shasha nimwe munonga kandi onje kushemerwa n'abafune mwe birungi abo kubantu reba ni bagirambu ayistane ayiruhanga ayistane utakubura so nabo cyo n'abafune birungi nabo ni binji munonga nshemerwa nimwe kandi onje kwamanyisa musaguma nimwe kushemerwa na no mukushasha abo kuba omuntu omwembezo murungi no mwembeza kwiko mu bantu akasa kure bizibu byabo kandi akasa kubirondera umubazi so nayo ninyira kubasima nyira kusima management ya TV West abo kutoa opportunity nkeji kumani batweta kujya tubase kwanura tubasegama n'abanya Uganda bitu abo kwa TV nitakatekane rebwa international ne yanga ryona tiyisingiro yonka konka na munonga nyoni sima abanyisingiro abo kana bakumanyaje kandi nibona abenu ni representing on parliament 2026 mwebaye munonga muteja matu tubase kwanura shonga za zihangere. Actually we are international, exactly, not national. International kana online value. Yeah, so much. Omukuru mujumari wa gamba takarutka rafebusha no manza ngo harobwa karuka kufabusha arukushanga umuntu n'umwebembezi umutera karuru kunka omyaka etanemwe amuterera oshanga yashemba kurebeka ho bwiro byabe nashaba karuru kandi of course ni binji abitukumanya abantu bakagenda bashishikara emitima konko bwiro bwinji no shanga kiruga ombatezi bakaratunora umutwe kuzo mukaruro kashanga umuntu wenda kumukamura muno nka sente abamwe no shanga baza kurya na zaroni no kushangira umwebembezi naija hakirajya mukandi eroni nzo mukaruru binazo mu parliament nyesitambire kunkanyira kwamiza abanyisingiro mbu ogo murundi to turo kujambu ko kusimite rugamba we are going to protect the gains so tune kula mtu akora transformation umuntu ngo kayitu omumbera yitu yobutura twasa kurambu n'umuntu wahansi yabasa kuhikwaho habo kuba obwiro bwinji abantu bakira ku mwenu kurete obuhereza konko shankandi bwa kwatwa abahiguru bonga hato shango umuntu wahansi umuntu w'umucyaro atahikwaho so nawe cyonyira kubanchona ni manyisambu akaruka kimwampie tukakuza kufabusha nikatekwa gukora umurimo kandi guri transparent kandi guri accountable okwereka mbu mazima umuntu omwahira karuru nogo wenyine yabera ishikiri. Okay, yabare mnonga echo gamara mazima of course nangwa umwebembezi kushanga tine kakwate n'abantu becicwe katachine ho atateka once in a while sometimes akaruru kafosha that is true kurujira mukatera mukana expecting achi mwihire muki either you pass or you fail so echo nchetegerezwa twera turebe what are those gains we are protecting agency mwe kwata hariyo every time we see this sim every time we talk about it burukujireba burukujigambaho buri protecting the gains ne manyisa chi aha muntu waburijo orinka kuro wita habesa ho kumanya omucyaro protecting the gains abo kuba ejine y'abanya Uganda haruho abantu abariyo niba personalizing eshongeze nibajyangwe ejo simu bakajekorra bariya protecting the gains and indeed wachetegereza haruho umuntu okuruka just what is this one to protect kandi ukiza kurebura ibundi ijo byine mazima byo protecting ahamya Uganda what is the meaning of this sim abo babungo byakasa program ataro kacha nyinda kugaze kacha nyuma kuwa kigamba noreba NRM kiba kuza okutekaho slogan iba kuza kutambura omusanja kitu echo
tuba tumaze kushinjuma nga kumanza kwetegereza ekitwenda kukora wakureba nka slogan tuje kuba twine enza kutanca 2026 mpaka 2010 tukaba twine slogan kujya mu yagontu twine ku makinga to take out peace unity and transformation for prosperity kura mtu atekaho obusinge enkwatanisa na nentunguka kura mtu asa kutunguka ijuni yabesuga ni 2026 mpaka 2011 kandi waza kukitondoza wakurebaje wakutera tojo mu mwaka ogwe no matwa nboto turugiro mu mbera itabonire hata ono twase kujya mtu ateko security yasa kuma mwini yasa kuma abantu twakwatanisa abantu kushanga security ne kwatanisa no muntu wa hansi no manyakare ko musirikare umwirukanga kunka twari atwamega shwambu security abasirikare babasa kumane bakwatagana n'abantu akano n'abantu nkitu kandi twasa kukoreho n'ebintu bimwe ebya leta transformation na mnonga waranka infrastructures estwatiro bwirobo tuja twazo mu 10 slogan ye 2010 mpaka 2016 prosperity for all kugira buri mwase kwikwa buri mwase kurambu yatunguka twateko infrastructures twatekaho economic development twateko mbwirobo twazo 2010 abinagumu steady progress ubutwa tujya hato mu ntunguka mwe no kurambu twarugom mu maka twatujyo mu lower income status twaturi kubi munonga mbwenu wale bana na sente za ziri mu Uganda ubwiro zikazi zona zirinke munonga hata ndo twato steady progress kujya mutwase kuramu twa elevating aho high elevate wahikaho 2021 cyanje tujiremo securing future ubunchi machi maisa mutwine kuramu twa obusi hati bya tuija habitu atanche nabyo tuguma ntongera musupu tukongera musupu twine protecting the gains hati niyo tujya kuza gukoresha hejo mtu nasa kweza protecting the gains inzozi what gains are going to protect kunge cyo kubanza naenda kumanyisa abanya Uganda cyo kubanza ishitwine ku protecting no businjo utwatanche nabwo 2026 peace habukwesha heji nyira kumanyisa amwe programa muneshazo na zechiru nota hatina kwasira mukono tuko kiri eshazo na zechiru na zabashayi na wajambo kandi mkesha mukaga niyo ninta ina kwanjisha munana nukanuno ikomukota ati necho yarikirire so cyo kubanza kitune kumanza twa protecting habuko twakurebana na NC eziturira mwene estudio mu rubaju wale batinkijo hanu so hanu Tanzania bakazo mu karuru kunke byabe muni mu bimanya wale bankensi ya Libya bakabine governance nungi mbakine president Gaddafi kiyafire insiona yacucuka yona ibyo byahinduka so ncho kubagambira abanya Uganda mbu let us protect the gains we have peace ncho kubanza ishitwe kwa twa protecting umuntu wotine businje tukasa kuteka cyo gaka mukora umuntu wotine businje tukasa kuteka no kutora mwana ishomero umuntu wotine businje mu ihanga tukasa no kuteka kujamba iseta investment muteke ikintu kibasa kumpaka sente hakano hano mayambe sha yona neza kujoro rutaro uyukango kisigeho ushangi waza umuhangirindi so nabo cyo nyimba shamwe katukume peace ejo twe mutwasa kutambura mu misho echa kandi what gain are protecting economic growth turi hata shaheje ntuinda ku abuka wakureba nka GDP ya Uganda mu mwaka gwa 1994 tukaturi ya percentage ya 48.1 GDP kunkasha is 68 income per capita. So umuntu nabasa kubuza agira ati mbwenu ngo kwazigamba themes zikugenda zihinduka every after 5 years. Have they been achieved? Abo kwa nyenda kwebuza
tuza kujergaho ihiro kugira ngo karenda yo nebe huyireyo ntuba tuhereze kugiciriza ninga because nabwe no manyi it is possible kushanga no tembe so mwana abugira ngo umwaka gwawe yarwo mu class nazo mu ndisho konga haro nabo mwana kutemba bugira ngo ayetegerize ibyabasheme kushoma hati noreba ihangeri otakatekateka ikintu cyo kubasa gukora mu wacu kora waheza for all waheza kimwe ihangeri nitambura ha bintu nkabina icyo kubanza security ekindi economic growth ekindi infrastructure ekindi ebyamagara ebintebi kongati bino ko kuri yakubira ati cyo kuba mwe cyo kurebera nurano basa gukora enjo wawe tikwe konkenje ko kujimara ko kutura imyaka nki10 etanka kushishikara wina moko icyo garisa akarangi so mwene byo kureba utakagira mbu ntubikora konka buri sanye chikwija tune kumenga shwa mutwagumani tongera hako twakureba nkecha education ami wakora nkecha health sectors kare na karaba abantu bakabakira kufera myaka 48 that is in 1994 ntwakakira kufera myaka 48 konka kitwijire NRMK ayijiro power ya teko health sector nungi echo kubanza yatekaho immunization for free hate omuntu akazarwa kare umwana shanga yafa ahabwa polio hakuja taro mibazi hakaro immuno diseases abanezi bakira kufa bazigwe konga president 7 kiyijire twateko immunization kugira ngo umwana yazaro actually ne yabusha no kuba ne yabusha cyatongera kugira ngo hati umuntu akabe na akurine ebirude nkebyo bamutera umubazi ntisa kumwongera ahamagaraga yakabe na hangarira umunsi hato shange mutwara twarga myaka 48 twaje kuferaho hata ashaheji turi ya myaka 8 ko kugira ngo life expectancy y'umuntu umuntu nama mwene umuntu ahurane kumara nke myaka enga yo kwangara myaka enga itwe tujyamu n'imyaka 8 however ni sakurengaho kunka waika myaka 8 nshanju cyane kimanyisa mbu wafana botafana wahumura icyo kweta life expectancy konke bina bikija aho kugira ngo tukabasa kutekaho amarwariro twasa kuisembazo marwariro hauka itwenka NRM mwene tuine kumekinga shuambu buri parish eno health center tu buri parish mu Uganda in health center 2 buri gomborora in Queen Health Center 3 buri constituency in Queen Health Center 4 that is how it should be kunga kuna gamba ntujanta kumani tombeka mpora omwako gutubasa kwa achieving kimwe omwako gurije tongere he kindi omwako guje tukumani tongere he kindi hadi nkeze shaha ntujambo buri constituency ene Queen Health Center 4 konga ine constituency zitine na wane yanjite Health Center 4 konga nka NRM it is mwene niko tukwenda tuchikore echikumanyisa mbo mu kisanjeje habo kuba twakureba almost aho kanka Isunjo South mbo bagire constituency teka mazire myaka mingi nibo bagikoze constituency kujahura hari abo katwatwine Isunjo South as a whole tukatwine Kabuyanda Health Center 4 kuko bamaze Isunjo South yanje bagisharo na West bagisharo to West Health Center 4 yasigaro mu West Kabuyanda hati kunu South twin kunkamu expecting in this economic in this term ejito tujya protect the gains tune kumeka sure muni twateka Health Center 4 abantu basakufuna obuhereza twaza cha education tukateka UP schools karabana bakabatashoma habo kugira mbu omushanga batine school fees amwe bata amashomo gatariho no kubaho tujya twatekaho UP schools kunga UP schools kitwazitireho twashanga mbomwe kandi nabo zabahari echikumanyisa mutukashitani kakare kunga tujya tugumana tucombekaho aho kandi namashomera gitwatireho ungesha heji gakashe mwe tigari mumbera nungi tunegaruka twagaru innovatinga kuramugazo mumbera nungi ombi tukwenda protecting NRM protecting against nzondo hati ntwe tugiro manifesto yitu 2023 nagumu ntwenda kuise ha free education
actually President Museveni aje nakigamba no mu kisange cyahwire free education konko shanga bakarema ku budgetingira amashomero agabega ari mu district mu ihanga ryitwe oshanga mama shomero gari konka abashomisa barete bakumara hato shanga omuzire mwenu headmaster w'ishomero cyamusindikiriza kugira ngo abase kushoroza mu esente ashashura abashomesa abakuba pangisa abatari ha government abatari ha payroll ya government so cyatuyamba ati ntutwija tukugira ngo omukisangeje nitwenda tu mapping amashomero gona aga UPE na USE turebe amashomero nigetaga abashomesa bakwingana ki kandi gina abana bakwingana ki kugira ngo buri budget twandukora budget buri mwaka tumanye mu ishomereri nturi budget inja sente zikwingana batiya habako harimo abashomero bakwingana harimo abana bakwingana bati so nibetaga abashomesa bakwingana bati kugira ngo buri mushomesa abarimu tumuyambe kugira amase kuba rya payroll ya government so umuzire ko muzire kitaka headmaster kana we hati nawe bakushanguriyo ati tugira ngo headmaster twine kubingo mwana ishomero habo kujya muri school fees na mnungu mwana ariyo umushomero ya UPE cyo ni ati niko kikugamba kungani twenda omukisange kiri yakwija tubase kurambu twachi implementing aje kujya abo kwa eshano asa kujya mwesho mwana hati nanta binjiro mwana umushomesa kanyine kumushashura na mushashuraki kungani twenda tubate kom budget kurambu abana bona babasa kushomera busha kandi basa kufuna free education hati nabakwasira mukono kandi twazo mu education twendambu ngom NRM ni twenda buri muruka mu Uganda gwegwe ni primary school gwegwe na secondary school ya government ekiriyo manifesto yitu ya NRM ebitwenda kola mu kisangeje. Actually nenyuma ho I think one thing that was achieved kandi chirinka chirunjo no kugira ngo emiruka minje ketine ba miruka chief ba parish chief ahabo kwenda kumontaringa PDM kurunja kandi nugiro tomuruka kuza kutunga sente gutine hakabaho ku employing abantu bingi that was good abo kugira ngo umuntu abari yamurukana managing uko ibintu bikugenda those people got jobs and I was also told ngo araka sente akuba abongireho as a way akwa uhiro umuruka ko nko kuba yabatura hatu nore bari mu monitoringa PDM exactly so araka sente konkana kakabongirweho mwenu I think omurayi nejo nayo nerebekeringa achievement konka tuyo tugeza aho kwebuza protecting the games umunyango rwitu nchimanyiso kurinde ebyo tungire ebiri hati man biye bijya kugambira mbiye bijya kwa twaza nka infrastructures imihanda hati ejesha hari umuntu bese nomanye byaro by'abantu bakwira ubu nimbimanye abo bantu bari kurinda chati eze shaha hati cyo kubanza ko mu cyaro witu tutireyo amarwari hati ne kura mutwari ndamarwaro gagumaho hati nora obwiro bwingi obwiro bwingi hariho nk'ibintu unasa kwinwa ko bwebembeze ushanga umuntu yajyambe kibe kiro konka mbuti cyarebekaje ntakiyo natekaye ikindi hato shanga nacyo kandi kiwiyaho cyankikoraje kukiza abantu hato kureberaho actually ekiri so open ecyo umuntu wo mu cyaro wenye ekiyabasizeganyura mu ko muntu I think nka wealth creation sente za PDM tukateko sente za PDM kugira kandi zo tukagira mu zikwate hako kandi ecyo kiri personal ko muntu hako kasente kizikwija niza owa mujurizi tizikuzanka tujya neza community niza omukayo muntu so hati wale makasente za PDM ijo umshaka na campaigning presidential candidate kana campaigning mwekara ijo mu kara ijo mu nankeji kara ijo mu power in the first 100 days nakyo PDM hatwayibuza kara yo PDM handesha hina abantu abajiganyirwemu kandi bagize no kwe hati nore agent cha wealth creation ntwa twine kuramusha umuntu kwaganyirwamu wakwatiro batahibawe habo kwani tureba mbu nico kintu cyo kubasa kucendeza embura yemirimo ombyanga byitu nyone actually one was akubano following aro keep says president Museveni akutambura nazo akwereka abantu
umuntu akwereke mutine kiyabira ine konka ba ikiyafune ejo miliyoni mwe bakumuhereza yatandika project yeye yafuna makasente hati ya employing abandi bantu hato shanke cyaro umucyaro yama abantu batana bari yakwemerimo mu economics harmu entekateka yabinje most of the economists bine bakugira ngo esente wazikiriza ukazigaruza mu bantu binji batakumaye cyo kuzikozesa nzigaraka muntu umushime kuba zine umunkorejo hari abantu avutekateka ngo wagite sente za PDM nk'eziriyo micwega reka ndabigamba amazina bariyo bakanyigiro gashoto ndimo kumanisa aganajya ntinkisingiro umuntu navutekateka tatogu I don't want to mention a place. Koke chini yoni ingamba, there is that belief. Yojira ngo wakwateze sente ukarunda abantu bacochirwe. Utumujune mari na manyaje ibintu by'amakorero. Ukarunda n'abandi uka-identifying abantu. Ukazumuhera isingiro. Uka-identifying ndizo ukazumuhera ntungamo. Uka-identifying ndizo ukazumuhera kasese Fort Kampala nkahi abantu bace. Bo nibabasa kuzikozesa je because they have the capability kari yazo mu makorero atanagamanya hata I employinge ababandi hatu babandi tubakubasa ku managing sente and not true that we cannot manage money then ushanje nibabaho na iyo sente uko I no mu gukora na itagame because certain people work under supervision accordance yo ndijo mbeno ushanje nabaho na hafizi y'abana be na irebera other than kubachiriza ukazibaha zikasanke zafa zikakomaho anyway reka tumuro gacho mukuru onarebo reka zo mukahumuro kuturagaruke umurama gwitu ntwenda kureba what are those very gains ebira achieved ebitushemeye kurinda kandi twende n'umuntu waburijo entekateka yanyoti nyine kindi yoti nyine kinyine ebyo ne byabo arebe those very things that you need to protect biruho because tawaza byo tunyondo ko ngatine chiruho chiruncho kurinda mwene ibyo biha it is our topic today ndenda gumza mutuganira turi ya TV West program na Kadara okuruga Shaina tukoma shamukanga Tabajuka mbere tabajuka utaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruke iwanyu wajangwe chisitetane chikaze ninga nechisha una mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka ngoma wimba se kwata okora ki kasho mucheka gw'abajenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitamo ko naro hano leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stame na ntebe ero ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na Sande shayisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda neshitwe kazihangwe ombiri kwije juba wala wanyeze kutembenyuri ngweno kora kitembeho wala bahari kureba ngakore no kora yajya sheko kwengwe muke kandi ogira amatwenje n'abatwenje group tukuza kunjini sani tukakarabo mu byatuka by'amacupa dere ubukoni mwena twe kuna kujikure kuri lontera burugwo kubanza no rwa kabiri shahina neshitwe kaze kiro aha TV West Honga sasa bana ya mwekoti yachi
njye ne kutera amarya gogona gihe niye kwashana Ntaja kuriyebwa. Ntaja sembwa wawe. Izo zikazi kwa sibitega ndo. no ni nyembo wanje TV West nehinda Nehinda. 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 TV West nehinda. 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 program tugenda kadara ya TV West kandi twagaruka tuine ikiganiro citu erizoba ntureba protecting the gains as the main slogan ikibine cya NRM kiriyo nkironda karuru n'ibintu cyebyo bashemeye kuba no protectinga abantu kandi umucweka nk'ikitu na necyanyu na nahi barhona abantu bashemeye kuba nebabuza ki umbwire wo protecting the gains akatwogamba protecting the gains umuntu ayireba ati nchimanza ngogo kubaza ujati nyine kintu kitangibo cyo kurinda nawe shemeye kwa nyine byakushaba kugira ngo wagire kiyagira tukuzo mu karango ine kibuze cyo ishonge wagambaho iyo kugira ngo umuntu no basa kwata sente wa isolating mu muntu ubase kuzimpereza mbase ku promoting akonka itwenka NRM hawo kwa turiya kureba umuntu yaruga yata umuntu wa hansi yaruga yata hansi namazima tukugira mbona bakwata sente za PDM nibazikosomba ishire bwazo hawo kuba ari umushiya nyo akakwata sente miliyoni emwe ikire cyakaranyure mitwaro nkaga yasikaze mitwaro 80 njya kashemerwa munonga yagure barayoni so ngo ajinye ninga yaza kushuka akanywe mitwaro nkaga kunywa wala kunywa biye kiro cyone mitwaro nkaga ukashene mitwaro 80 yo kanjira ninje chupa y'inkumetano uzo ubu yakanajigura ko mutwara ntakayinemo konkecho ni ngambira abanya-Uganda umukashogwa PDM tukujya musinde kubazi kuhereza mbuzi kose kubi kuyo ekigendera kitunka NRM no kwenambu iyo muntu ko kwata miliyoni emwe nchokura president Museveni kakwa natambura no video alkwereka abantu umuntu wakwase sente kuyazi kozise kujya munitwe tubase kwega kandi sente tuzikwate tubase kuzikoso mbwishi namazima umuntu nasa kuzikwata zenka mujurizi abo kwa ine capability already ya inechi ushange ya teko project ya benefiting abantu konkani yonko muntu ko ine sente ezo notandika mpora hakute twino kwikizambu kamwe ni gochi ngumuganda watandika na kamwe uza kushanyicha kene wene bingi konkani wine nambogume no promoting already abatungire cyaje mayisa mbo ekigendo yakitu cyo kujambu omuntu wahansi nawe abayine maka sente keye abatakozesebwa hako kwa abantu bitu bo mu cyaro abingi no shanga binitaka kunka ryawo riri season yahinge bicori nari napaka ibirakurire ya inemwe bitoce byeye nari napaka ahara atemere bitoce kugira amazi kuguza kongito turi yakugira mbu waboyine urutoce rwawe nitaka ryawe riteko projects nyingi kugira ngo obe no ofuna hatiya na nebitoce byija byamara kukura obase kutemoguze uyongisereza sente zo rabe wafunire umbwiro bora utakatemire so ncho nyumwa sho kugira mutubase kuramba buri sente ya kana bice no ekina cya PDM no kugira muze aha muntu wahansi umuntu wo mucyara atakakwataga miliyoni konkai abantu babo bina magezi mingi kongatine capital yo kubasa kutandikira kakufuna ka sente ezo aro mukazi akariyo ko ruguro mu north wakajamba akana akozesebwa ngakiya kwa sente za PDM yagenda yapangitaka yahinga ebicori kiyasharire yafuna mase yafuna mu miliyoni ina ombicore byasharire akapangisa ka buri hika kana agipangise mitwaro 10 yapangisa hika 5 yama yagure mbibo yahinga kiyashara akafuna miliyoni na miliyoni nayo yakwata yagura hembuzi yatanga kurebera embuzi hatisho mukaza kombe kenjo just kutandika na miliyoni ngajuka kana akozesebwa kunkata sheje nawe nabakoza bari yakozesa
harundi jo bakucyara kwereka ugwe narunde nkoko akatine nawe sente bamwisi bakiya kwa sente za PDM yarunde nkoko yabasa kufuna sente hata ina abantu abakozesa Ejo chikumanyisa mbu sente twatuzikozesege ntuza kuba ntwishiriza ekigendera kitu kya NRM ekyo kujya mutulya wealth creation kujya mu muntu arwe habukanora into na muturuge tuzo mu middle status income Uganda ngara bakikira akora makuru kushanga nka government yitwe lya kutambura kuzayiguru ko muntu wanze tujya kumusige nyuma njo kwa president Museveni ekiwa wagamira mu kubanza amaka babuza mbantu bakabine koransi kunkanati bakiriki bakirya buru so umuntu asa kushanga washabe kintu konge kintu cyo lya kushaba kira kuyambe nkiyo ko muntu hauka koransi neza kuyambisibwa abantu abina amamotoka abineza piki abineza konkati yo muntu wekigere kibara kwe koransi ejo neza kuyambaki konga bakwa miliyoni emwe ya sente ejo okajiinvestingaje nuza kushanga nyencha kalini wasa kufunama akasente kandi kintu tulya kombeka factories nyingi kugira ngo tubase kukendezana n'imbura y'emirimo y'eminyeto ahasha heji Uganda tune factories ko mitware 5 konka wakora nk'emyaka y'enyuma ko shanga factories kuburabura so nabyo tutekateka mu twagumantongera investments inkezo infrastructures inkezo so kushanga kandi twacendeza embura y'emirimo kandi n'umuntu yarwo mu mbera y'ubworo twakakibuza kiwabuza ecyo kugira mbu nko muntu kabe no yindaki yo nitekateka omubyanga bitu ahitukuruga buri cyaro kine bizibu byacu kandi buri shweka kine kizibu cyacu itwe ko president yija isingiro witu tukamushaye ibintu bike tukamushaho umuhanda ugo connecting mpaka na Nkeje mpaka Ntungamo karabamira amahiro mpaka Tungamo Oban koransejo tunda bakore koransa kuba unano connecting a district to district twamshana uguno muhanda ugo gwa na Nkeje gwa batama kingogo muhanda ogukuruga hano ha district kagena mpaka Rakai ukaraba na Nkeje bukango ko yona mpaka Rakai naho n'abandi shanga gukoresinga district to district eshonga no kugirambu tubase kurambu twasa kufuna transport means zorobe habo kubeto turi abayinje bitoki hatu no shanga atwaza nkaside za bukango haro kushanga ni baheta omundinzi haro akatarike bitoki kahango mununga kunga bitoki abakubandi babitwana bane batwara side za Kampala kandi barabamuhanda gwa Rakai hatu no za kushanga twatufuna umuhanda nkoko nikuza kutuyamba izinga transport kugira mbu omuntu akasa kura kandi abo no muntu yanatambura koransi esente zibankiza kwasa kushaba wowe ni kebito cyo kutwara nkana amamu nakora mu cyana kitaka noza kushanga ntakabe na kutwara miliyoni nkemwe naza kushaba emwe n'ekicweka twashaba na factory industrial park factory y'ibitoki aho kandi mamu turi abashubuze turi abayinji b'ibitoki kandi hino bwiro bwo kushanga ibitoki biri byinje mu cyaro bitine katari ushanga ibitoki byaza kuhera mu makaga abantu ningo mu ntoki so tukashaba factory kandi abo ono president kayijero utukusema wa minister tukashaba factory kandi bakagituhereza how evita kirwe batuhire bakabataka twire cyapa cyayo ku rugo mu Nkeje ku rugo mu office of the prime minister tubakatwagi cyapa itaka officially mutwase kutani ko investment yitu ya Nkeje ya industrial park so nabo cyo tukashaba batu industrial park eyebitoke hakwantu mamu turi abayinji b'ibitoke ekine actually ekine cyabante kibine protecting gains hati nk'abanyambara bine kusiba tukatwine project ya mizi ga Kagera mbara bakabine zibuca mizi bakabine mizi kuruganura River Louise gari make mununga cyo koromo ya Carlos Caster ya mizi omu ushankombere bwe cyanda amizi ni make River Louise ya marakoma amizi gabura ushangeriza wa mujuza gino mu kiro nyinshi kete gari gazo wanje mbagumane bagacandonga kujya buri mwase kutunga kunga kutujya twafuna project ya Kagera hatezisha official imbarara binamizi ga Kagera amizi gabonire kandi gongiro actually mukani mufuna cubic meters we abambara agakurwa mu Louise uro rwito rwa river hakari mu 10,000 cubic meters zavenziru go mu Nkeje hano mu Louise agabiri gajeti ngumizi konkati Kagera ine 12 cubic meters Israeli zijambara Kagera bakiyamu 30 cubic centimeters 30,000 cubic centimeters izo nizo lita miliyoni 30
eziba kupampinga per day every day lita milioni 30 kunumbarara hadi rivarizi yanyu yona ekane bahereza milioni 10 ezamizi yona maze kugipampinga je. So another person may hear you na abasa kurikiriza kuko rero no gamba akurebe hata ende no kubuza bwa nyuma yecho do prices because amiza go kureba. It is funny that we have water in abundance. Amizi tugino mbwinji na gitu konga mizi wazo makaminji gabantu amizi tubagire hati man enshonga ncuna ndi akuretera enshonga kugira abantu bakabatine mizi akabana gasera hati no byine bijaba kushara hati norebe bintebi at amizi department ya mizi harona na keje ekurigerating price haro department ekurigerating price kongato kweno shangambu atukuja mukamwe na mizi make uko shangora chikumwetagisa materials nyingi kugira mbase guys cyo mubyanga byanyu konga it being ngatukafuna mizi mingi go kugira mutubase kubahereza omuriza abazanyu mirema mizi mingi of course ndagategana price ndizi kuja dropping habwo nka government itwenda kugira mbu actually wenda kunona system ya mizi kugira mbu bareke baragabya mita babenke byayaka ebane bakira kozesa byayaka byamashanyarazi ushange mwene kusubscribinga amizi gawaho switch zeras new program eri akuja konka nyina ko hamizambu ito program itunga NRM manifesto no kwenambu buri muntu yahikwa kandi nebe yashuma habwa twenda tubitambura speed yo kujambu ebintu byabura kujambe beyi niki na namashanyarazi no gara tukatwine kitongwe cyawo meme contract ki yawire bajya kagari ko mu government kunko of course akiri mu challenges kunkezi jya kuza kucenda mpora enshonge yabireho hati noreba tukatushya kuba twine funds ezikurugo mu USAID hati sente kizabizi just tuyambo ku reducing ha burden ningo ushanga za tuyambo okuzidistribute ngo mu companies ezo kungaki batushazira obuherezo obu bwa funds zezo twashanga cyatugumira munonga hati twashanga okuzagura nkebyo mu kikwetanga kugira mutwato mu supplementary budget ninga tukoreki no tukugira mbu ekisanye kiri akwi actually president Museveni atuziremo ntusakutanga no kufuna sente z'amajuta next year ngoto atanga kufuna sente z'amajuta ekikumanyisa nkiza kutuyamba okusupplementinga sente za rugo majuta nzikwanza tuyamba kugita hari ya budget yitu kwa mutwasa kwisi obuhereza aha buri muntu wena. Okay, yabare munonga enshonga ya protecting gain yoni mpango munonga by the way kuyo hati wazo minyeto eyor kumanyaje eyor kwetegereza je. How do you protect gains without a job? Boko minyeto teine emirumo kiri ekizibu cyango emirumo kizibu cya Uganda yonka nekizibu kiruguro chensiyon kuyo hati na cyabe chensiyon ekibuze kirungu yotine murumo otine ntasya yota kwa mshoro no contribution to the tax base hati wija warinda chi akuba actually norugum cyaro no basa kuba no mayaje byaro when you get some places na mnongo center kwa byo mbyaro no reba abantu raman gako abantu bangaba desperate bewireho abantu bakabura abantu baramentinga nibetombwita n'abakoresha nitwiga kutebekana sata twaba tucine eminyeto mingi abatine murumo rero abakusyo bwire 3 4 5 7 years down the road at Jira University omuntu ayeho. These are people, men and women, bashemegwa bari mu makomsha shwiro mukaza shwiro kunkata bakoreka ngo how do we handle that ico ntitwarza tuta abokuba nikiguma aho mnomte kasa program hati ngenda kukambira mbu Uganda ezesha eminyeto niyo highest percentage how cut we have between 75% were the youth. That is according to the statistics ezbarugire gukora konkanye ndakumanyisa mbu kana high birth rate iteri yahiguru munonga turiya ku population iri ku increasing on rapid speed ya mani munonga. Of course ngece mirimo tingakugira mu buri mwe naza kufuna umurimo habo kuba kigumire kugira mu buri mwe afuna umukonga kimwenda kushaba abantu bona bari yakuture bashaheje
nye omubwire obuntu mu kyaro obwire obundebera abantu bitu bo mu kyaro abantu abinshi tubakwenda kukora mujurize abantu bakwenda kukora omuntu nomereza omurimo akwereka mbu wokora kweye bunaende byabusha nande byamucheka abantu na munonga minyeto eyitu nibajoge mirimo ko kumujamburo ko yegure kintu eki bofuna kasente ajya munoko wasa kweguze kintu eki tuja twafuna abana abanywani bita abashomireho kakuramba ashomireho areba mutako wasagara ko mu cyaro kuza kuhinga kana takumanya agriculture is the backbone of Uganda haboko agriculture teine mushoro ebyo kuhinga tibiriho mushoro taroki hatu nga kushanga omuntu ashomireho ayina magumu muri Kampala azokuronda umurimo ogwara akore kungo shankana bo cyaturetere kizibu njo zibe kutuma twakora na nkeje njo kushanga twafuna ekizibu cha unemployment ominyeto enshonga no kugira becho kubanza tibakwenda gukora echa kandi nabanafu nibajoge mirimo echa kashatu namunonga abanywani banje bo mu cyaro waraje babiri waraje mtu naye mko mukasheshe azamaru atuyebuzo umuntu wakira amarwa naza gukora rya nanda kugira kandi but there are even those genuine abatine mirimo nacho ndiya kucija yes kandi kizibe kiro abantu bo mu cyaro n'abantu abine byabo umuntu oyinita kari yawo konga to kwenda kuzana kuhinga umusiri gwawo ino kandi naenda apansa abakozi mwakireba ashanga cyari disibu hati harimo n'abanywani bita okushanga bo bari willing gukora konka tibine mirimo omukuru mari twabantu tugenda tureba we are protecting the gains nzo zihazirahi exactly hati noreba PDM pillars akara mindset change nyenda kubuza because noreba buri muruka gwagwatungire sentezi kandi ushira no kuzitunga automatically nkibanyimanyisangu bakabanza babatwara babangura barabyumuriye byona kugira ngo oratunje sente abe nabasahuzi kozisage productively now abo bantu babangwirwa kwindura ntekateka yabo ikitureta mindset change ahabwenshi bacatwaza batyo of course tibona nora kuko kwano yegisa aho byona nibihendera bitambire ikono ecyo kiturukweta protecting the gains ati noreba umwami mujurize koko wano shumisa abantu kujya buri mwe nabo kubanza kandi kujya buri mwe nahika kandi abone basa no kubuza no hatacenga babure kwandika imikono kunga batacenga kunga harimo batacenga ko kurete kibuzo ushanga hina bakigo so na nebitu umushomesa yitu ya PDM nico kimwe abantu tubegesa muwafuna sente twaza bati kandi ko kutwaza batoshanga cyakuyama kuteka hanuya kandi cyacendeza na neki kunga umuntu akujya mu yashicengo cyuma sente azikose bibi byakwenda nico kura kandi ato hacha wealth creation ninga mindset ninga okujya mu tucheneze bura yemirimo President Museveni atero kibakweta presidential skilling hubs njano zimanyaho abantu batendeke myuga exactly hari haba no gendo yega habuka cyo kureba uko beno kuratira ariza President Museveni ari abana bimije abahezo bujurize munyonkare mwa kushuma ngakina jo presidential hub nashoma hati ndibati hati nyineki wache hati nchita kutuyambaho okuja mutwaceneze burari emirimo we protect the gain yo kugira muna president abasize kutekamu in his initiative echo ticha government kugira mu budget ya government it is his initiative nga President Museveni kugira mbatiro za hub zibase kubangura abana bamwe abakubasa kugira mu neki basa kupiking kandi ko kuzayo urgo hindure mindset yawe oshanga mbu umuntu uko wayihera amasiko konkati no wasafutani ko ka project kano shanka katanga kurete dentasya umuka yawe ekindi ekina ningamba ati nka acha job creation sente za PDM zina nimbagambira hakantu enambu omuntu wafuna sente waje ki wafuna hereza batayiba we mirimo abakwetorire kicendeza mirimo aha cyaro cyawe in case atwa ate besede ni ntugabira amuruka tikwe buri mukanteko miliyoni igana hati wayibuza miliyoni igana harugama abantu nikimanisa niba abantu igana kwasa kufuna sentezo ekikumanisa omubantigana wafuna abantu nka 20 bakabasa kukosa je sentezo okashanga omuntu nasa kweza abantu bashatu umurimo a project eyatandika ya employing abantu bashatu njwa kimanisa abantu 20 n'abantu nkaga n'abantu yes abantu nkaga abuko wa employing cyangwa kurisinga employment mu cyaro
hati ntungambire minyeto mbu tureke kujoga abantu abo ko umuntu nakweta mbija ko muri majyato gunaza kumpa muri moki mureke tuyikirize mirimo eriho tugikore as turiya kujya mutubase kufune bindi habo ko umuntu skill no akwayaringira aho muri mukori yakukora kandi nyo nimpamya mbu watandika mpora watandika nakacha kuwareba nyenje kendo wasa kushanga wafuna chango kandi okiyambe kutandika y'icyawe nco yangira idea yawe wanogira mu sentezo bazikwaso inko muntu omwe abase ku employing abandi yo nani kugira ngo mu economics ni bacitwara ngo wakwata bright muhumuza arukwetegereze by'amakorero ukamuha miliyoni 100 we arukumanya kuzikozesa akazuto mu ikororo akemploying abantu 30 eze sentence zikura nangushanga with time na 30 yayongera bahika 50 other than miliyoni 100 kuzaba takumanya cyo kuzikozesa in 1 month bona bakazita. I was giving you that alternative nayo ero mwenu bari abantu bagira ngo kugira ngo target ngo mu ruko bare mitwo bahereze miliyoni 10 if there was another version yo kubasa kuronda mu omuntu ayine birte wono uzuma nazukozesa nzikurakurana because waza kwetegereza je if you look at your muruka noza kushanga ngo abantu igana batungire sente already wamuro wari nanyu hariho waguzire nyama akagikwatara ngaya atana kiriko hatu kanto ebuza unashi agabirwa inembaga so ngati ati ngebe byora nugabota bikireho tujye tuzomuka humuro kace program nakada turiya TV weste kaburijo turgashayina tikashamukaga tujye tureba abo kuba namnonga shibine cha NRM slogan yabeje ya protecting the gains ibagenze nibembeza tureba umucwekechi hari mutu wa president arabiremu nangwa cyane n'umutakagira hati tujye tuyebuza ebikozurwe nibihe biceme kurinda kandi umucwekechi twenke tukabene twenda cyiturukwenda nico turiyo tutunga program nakadara utakarugaho katugace handaci otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka eine bizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi biyo ko marota sisiro wanje iyo marota yakureshana hasa ninga okuna tware niyo ko nakufwa tokareba garatuna bakazi babiri nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi binabakazi 8 baryaho batebere kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu owakuchororu nugwo muzano ogwotasheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomezo mwabazyo ini nikakutumira ngo nzachora mwana iyo ngwe niko kwaje muzana bakaba kumira ngo mutwege denkaruka hano yantino ko mwana nika kwenyena Sunday. Life was good. washomiro gwirogwe kamwariro rahanga wanje kandi obwe washoma aha muheru gwo kushoma immediately barakwa no murimo bwa byahati byo kusibo yo gwire bahasa rukoronda umurimo no kugukwa batagukwa bahasa erga hecwe kwato mungaro no murimo gubara
omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo twagaruka program nzigeza akadara ziriya TV West nkaburijo ngome naona rebo mujunimari Asensio umnyisingiro kandi flag bearer wa NRM ariko no gota mwanjwira umuntu yana amurera na yakimanyire umuroka che mujunimari yagira Bright no kireba niyo no kireba Bright mumza twakwakira you late but you smart we bari kwija nkaburijo apologies mukama wanje nabari kutureba mu sasire nyira kubagambira ngwakaruru kabira karuru kayika mu mwonyo noshanga uine emishangwa polisi kubanza bakora statement noshanga uine bakugitwa uno bahikaho nocera mu kanisa ni mu kereziya nocera mwenu musasire hati aho kuburara kimwe nizera kandi mango bwira bucyo ndamaraha niza kujibina bagana nimwe ubundi bituyambe umukombe kihanga ryito na nyesimbira bwa MP bwa Mbarase South ico mushetegereze abantu ba Tramba iguraho abantu ba Kitagata ahansaho nango niyo nije Kitagata hati ariyo no mukorwa mwana wanje nagitwa abantu ba Rwashakizi Katete nyenje kandi ndakushabana imwe Katete Catholic Church abantu ba Karugangama abantu bo mu Kijungu abantu ba Kakoba Rwentondo n'ahandi abantu barwarire abatagira amashanyarazi special rwarire ya kabiri abatagira ngudo umanye ngundiaha na wande bahamisho rukunde ba television nurango gumwe bemezo wawe ekituma nimbahikaho abantu abinji nimbashanga mu maduka ganyu bambuza nkawatushanga mu maduka ko tata horari mbagira ntinyowe tinka kwendeza ngo cinge duka yawe ngo je kundeba nyamikora harabundi abari kubasa kuja kundeba mbone ubwo ine duka kandi ngo ndikwe ngotera karuru ni ngushanga kwawe nkwe yanjurura umwe bemeza shime kwe yanjurura abantu bi bakamumanya toshime ko yawo kajya ngo bakutera karuru batarikumanya tubakumanya washomira kashumkanye washomira Uganda matazi ibuni tubakumanya washomira kaza katukuru St Peter's iri kukatukura ati miyo kuzari mwana wanye nagito nazambara university ruko dizanje zero nagaruka nakora masters zero nebindi so ati ni cyenanga owaba ni mbakutera umuntu akaruru bamumanye ngo kuri mutabana wananga natura umwanya ugu akashomana n'aba bantu mwenu betero rumwe bemeze ngo mugashoko mwe bemeze kandi kino mugashoko mwe bemeze umuteza program no kugita abantu baburijo aharutinde rwa government because government ni innocent ezo korebe byona ebe muri kwetenga umuntu yije akagira ati nyowe niza kubakorera amashanyarazi ati niza kubakorera irwaro ati niza kubakorera amizi ati niza kubakorera urutindo umanye ngwagwe no munyabishuba urungungu nabaza kuja kuba nabaza kwendera biro n'umushuma iwasheme kugira ati nyowe umurimo gwanje niza kubajwecera parliament o kubajwecera eshonga yanyu yamizi njingambe mu parliament government gikore no muri mugwanje no kutwara ikizibu cyawe mu parliament government gakikora umurimo wanje no kuzo mu parliament ntorotinde kwa Katete abantu bitu bagatete bakabo abantu bitu bakarugangamo abakanye iti aba medikwa kwambukari ahasera warho seru bakujeto mu kitebero tibire kubakuze wabo rero nyo tinkukoze sente zanje nyowe ninkoresa okugamba okoragana bembeza abandi kugira ngo government gara twereze sente zigaruka hasi zizo kanso kanse planning nganye member parliament instamena bakasarazi tukiriza turemwe sente zakoraje niko mugashugwa MP mpurire ngo arabenye simbere nawe takuzaga amaziro nguni beta abantu babagabire 12 15 13 first of all echo licende amateka ngo zigireza ngo bamutera karuru echo licende amateka
mutamaze imyaka 5 mu parliament akaba yategekere hetane ndisho hati najyana akaba 15 mbwene nyenda kumunaza kuzakira mu mubuze kibuzo kora abo inesente nango bundi bright wetazini konga tujya unanjise sente munonga ibisente ngo tigwe kuzikoresa akwanye umuntu mugwaje kwa parliament tigo kuza kwa desente kunonga bira abantu no konga ni nyendo bibuze kora aba inesente orugudo rwakatukuru kuza cyamba iguru tarutera koranse tukamumanya ngo inesente no yakwatagabira n'urigana kora aba inesente amiziga cyamba tarimo yo nayikonda higura hari cyamba higuru tukajimanya kora aba inesente tatwereza ambulance ya kitagata kuturetera boda pichiye ya turetire tatuhereza ambulance akagikura tukakimangwa inesente kora aba inesente urutiro rwa karuganga makana rure batarukora so eze sente muzange nabwo by the way hinabajire ngo reka tuziriye tukuterera karuru konga manye kujya sente yekibi nacyo tinunje kikabe na muzange mu mworekero umuntu nabaza atakwije ngabanya kahanga kusiba shayibiri zakasheje mu mutegeresi y'injuru 15 zo wajona rekarenga abakazi bakanaba bakajwara na chamusharatero urukume na 15 mutari omuntu ogwe rukoreze sente omukosi wese yone yo kureba kwa kebe yisinjiro kebe yakamwenje kebe ya naba ningamba ibi mu bute umyanya yanyu abakutureba rikunjirika ehone wari mutaka sente mwo mpaka ibyo bagamba umuteza bukura ngwano cyera protecting gains yeto ciciri mazima nyowe hona nabanye kinyine kugira mutindeke hona kurumara mubi tumubiri mazima kandi bishop bampo mucara kugira umucara wanje mureberere ni kubi kwatije hona yoje jirtimbi ejo njiri yo kugira ngo kundabe nyine ishomero umwana wanje gushomera mu ndakwera kufizi kandi batse abantu derecho njiri yo kugira ngo ishomero ryo ndireberere ejo njiri kabandi ejo njiri timbi mazima ejo yo kugira kundabe nyine waro umucara witu narwara niza mbanda gurura ntahane nago mukono tugona ka breakfast na lunch rero irwara ryo ndireberere protecting gains nyonga ngo ejo njiri nebe tarimbi enjiri yo kugira ngo bari batukora urutino rwa karugangamo turondera hoje okuru protecting ngo ajyo umuntu warusha makaruguza ejo njiri nebeta gwire enjiri yo kugira ngo abantu bitwa nabintu murumo abana bitu baruga university nibatunga imirimo abaza factory abana zo government haza ngo protecting government ejo njiri neberimbi abana bitu babine imirimo enjiri yo kugira ngo abantu bakibaya abatini mashanyarazi bote bagini kwa bagini ninga bagini mwena amaze kwegera wanyu ogino munjuru nogashashura nogabasa nogashafuro mbwire kugira ngo protecting ibikonde byo eco kintu kigwire kikiri therefore buri umwe itere tochi ni wa protecting against wawe oyinamizu kora bagine yo baje protecting against orinde pipes zikureta mizago bagwire bitwagire nogabasa gagura wakora umusenyi urukunywa suweji oryo mujafura urukunywa suweji oryo wacwamba utakaraga miziga tapu oryo wachibaya utakaraga amashanyarazi oryo warwachakize utakaraga nguto nunji oryo wakaruganga utakaraga rutindo oryo mutawuni business ekwemera bw'umushoro oryo mutawuni umwana utakushoma bwa school fees ayishomero mwine tiribashomesa ishomero mwine niyo yashembera Uganda yona hati ni protecting ati therefore mutanditse utareba nko mutabani wa mari member parliament wa embarrass wa South at protecting the gains ni okada because really ugo musije ni mmanyi one amizi agirumuri abonje yona etarumashanyarazi aine hotel kamukaga Kampala nimba ni muterese mu tigambira abantu bawe bansharire itana muneshe mitwaro mwene nangwa kushara kanta mitwaro mukaga mushanju koga mukajeje wabuda ka breakfast ngo tukusharire so nabweto hadi yoko ikire protect gains koga murike kugenda mukasindikine umuntu nyankore kiba kweta bad wagon effect ngo mu rujungu kugenda mukabigano no murembe gwa nigina mwene mugagura nigina murembe kushomesha kandi kamigana ko band wagon effect eretira abantu bitu abinji barugo maka
abo kugendera mu gahehe abinji baremwe amaka abashija kugendera mu gahehe ke baro kazo mu baro kasetereza ibiro bishatu ukubona nkana rarayo abinji barwo mu town business zafa business zawaho shamu shanjuzika amwanya go kutere simba kamuretera akukuryo muka orayavuge motoka kuvuge motoka kuza kujya cyamushana ku rwaduka yawe nuvuge motoka amashuta g'imitwaro 2 orya cyamushana imitwaro 2 orenza hakatunda konka wabo sita muri noria ubundi hije ko mushiki kabata batakajone gwije nkanye akora bo mumisho oti bakwese cyasona acibita ko imitwaro kikumeta legendera ranchi haranchi yonka junwa najya ntabatakajunwe nka so nabwecu ushanga ngo wa exposinga yourself to expenditure hushange essence zo gukora mu business yawe ngeduka zona wazo maruma hoteli no mabara wazo mbara washanga abantu manyo Jameson yihangire hata abantu manyo ka bero utaha niga ka bie kandi utumpe Jameson utura kana naji no jwene kugendana urana shomesi zo mushomero riya utanayini shomesi zayo no mutayo mwana na kugenda nakuyo mutawuni nakuyo mutawuni mwana nuko mano tega bantu school fees I think you are giving advice. Yes tokubasa kugenda ukaza mu shomero ebyo kubasaje kandi nabwe evidence kana yereka wa mashomero gari moderate aga school fees munji abandi babasa kushoma bahike by the bright we are all busy so yes so ninyena kugambire umutesa pagura muri bakutureba ngogo musiga honorable ba parliament ogu namwe mushamukura kono buje bwa mino rushanjo nowe ebyanaga munonga ebyanagamba niona of course tujya unijana ikanistamana kana standard kumureba kandi TVG ekazana hasimu ayina abana ni imbere y'abajwe n'imana mugamba yanagamba cyikuru munonga cyo kugira ngo mutaga imirimo atari nyikizana nawe une kintu kitahikire ukubona umurimo ukagugaya naco kinakwate no protega games kushanga wabwe n'umurimo gwawe ukagugaya hona noba warindaje icyo wakwasire mwe nati nicyo cyikirwa kakigambo hundi batumwe taro umwana uri kubona umurimo akagwanga nigakagugaya taro bari konga nyowe umwana takubata kubayine diguri ukajangwa ze ko usebishori umwana ati nyowe tikubaza kuza kwebesa kiri mu gasheshe kuza kuyebishori kabuyanda kuza kufuta mutawuni atego umurimo ngo gwandema rero ukagira ngo umwana yayagaye umurimo umwana ine diguri muza koze motoka umwana ine diguri muza kusika chapati umwana ine diguri muza kuvuga boda boda I am not saying ngo abakuvuga boda boda abakusika chapati abakoze motoka nguti bashomire kongana bagira ngo bushoberwa ekusheza kambe nkwini abinji nibagamba bunga noshanga apo nayoze motoka ariyo nagamba wenka kaza ari kweshomora nayoze bichori nagamba wenka natungana navuga boda boda nagamba wenka nambwe nimwegene serezimwe abakusha kuyombesa abantu ba boda boda ubwonko bwe niba butari muje ubwonko niba buri mu school fees tazini ubwonko umukazo wayo nomuka takamujugiri kana mukunda nyina nawe kana muterese mutabani wanje nashasha amuye tuwatera wrong number ato mutabani akuba nayibuza niza gukora ki omuteza program n'abatureba akakagayana ko kugira ngo bamwe bazo mu Bank of Uganda bazo mu UAE bazo mu factory bakora imirimo bazo mu bitongore bya government ndebita kuzaga amazina lerito tsoko itwe tsokusiri ke bitochagari rero wayanga ngwagayo umurimo kaje kusiri ke bitochagari ni cyeta kubaza nasho madiguri habashite mutagambira abantu ngo kushoma kurugireho tukatanga kure imirimo yitu because nyo kusiri ke bitochagari tingwetaga diguri first of all diguri yeri zenda abakutureba kutakujika niko kurondo moyo rukwera yuko no gizana za diguri obazo buze mu cika cyanyu hari muzinga yuwe yebuze mu cika cyanyu hari muzinga ubone kumango bigamba bikiri hato mwana ine diguri nasike bitori nasigisho bushera nayigura bushera mu town ni bubiviremo hona ngutagamba ngutagamba nzotagambira bana bagahembirimo no muri mu gwa government
okutentebekanisa yo kugira ngo abantu bayo batunge emirimo obuto abantu kura twatweshongora cyeshongora cyangwa slave in America working day and night, working in sugar and tea plantations. Now hati ngenu tukanturwanisa obuhuku korra kuzokora abantu kuzokora mashamba g'abajungu mwena hata indi kugambara ko kuzacisha ikinyonyika Entebbe noshagaho enyonyi zitajansi 15 zuru twara abantu bina amadiguri abantu bine za masters degree ngo nibaza okukora obwa house garu ngo nibaza okwirira ngo nibaza okuze ibikoko no kweza abantu bakuru ngo nibaza abamwe bako bagusa n'ensigo rero hatugira ngo tutagamba tugume tubunami omuteza programu ndugire kuza haboda ya busi nashango turera nkabiro n'itano zegwira ubutunguru nizubiya Kenya nabuza ubutunguru shikari burwa Kenya kabare bakababuta ngo gwa kabare ngo abahingi tibine fertilizer mbwena ba Kenya bo government ne ba fertilizer bahinga batukira mbugana rore turera kama 50 zegwire mundi emondi sinezuruka ngo Kenya Kenya yarete monda ngo Kenya yarete mundi mbugana enyanya ni munjurura ngwe nyanya ezitukora soma hotel gitu no mama jenyinaki 90% y'enyanya zo mu Uganda tenziruka Kenya mpuza ebitakuri najyo ngune biruka Kenya bitakuri mazimagarwanga obuteza bogura mbeni kwa rosachi nashanga itaka rya Kenya iri kubasa kwera no butreka 15 aharigana the arable land of Kenya iri kubata kutome echingwa chikamera no butreka 15 aharigana Uganda's arable land no butreka kinana mushanjo aharigana obutreka kinana mushanjo aharigana no mu Uganda no tamwe kintu chikukurata konka nitushake nyanya tushaka obutunguru tushaka ebintu bingi omuri Kenya twine minister wa agriculture ryawo naona ajati nanye I am a minister minister wa agriculture ryawo omuteza program harimo kintu cyabakweta obushaza abantu bakundeba ni mukira kukira kuzoma hoteli mujya ngo nyende obushaza ora abako obushaza buri nkobwe ntondore kandi wanyu rukubango tumuhingira obushaza no mu cyaro tino muntu obwerize kongo obushaza bw'entondore obutawo mu hoteli mwete mwebuzane buruga nyine kubagambira ngo obushaza obwiri buruga Canada Vancouver ninye ndoyibuzo obusaza amashaza mazima gutwa betu yakabare ngo hatiya nitugiya Canada twine minister wa agriculture twine ministry muri operation recreation ngo nadizi erya omuteza program what went wrong hakaba huchi kushanga na Egypt ihanga iri bakweta Egypt omuteza program nibageta a desert country Egypt yo kureba ne surviving habwa mizi agaruko mu Uganda omugera gwa River Nile ogukurwa mu Uganda nibwo kuhereza mizi ihanga erya Egypt Konkratian tuza Egypt kurunda apples Egypt netwa apples a desert country niyo kutwa fruits Egypt netwereze emicungwe je tukuryo mu hotel nebe neshwane je sati yawo umunanga ko muzi babake nejo neruka ka Egypt netwereze umucere hati ntagamba ngo mempu namenye fundikire nagamba ngo mukwate bright bantu mucome mana nyina nagamba chikwire nkabiha nurangu nanye nimbata tayikire kubiya kagenda konke ibindi gamba nurangu namazima na wande ba mijoro nurangu ndo mwebembezi na tunge ntebe niza kutobu yugura ngo ibintu twabikora ebe bintu tubiri muna kigombe cyo gutera by the way let me tell you enjara ke kutera tekuza kuja ngo kuno wa movement ngo kuno wa nupu enjara yajya ngo yarumba neba yarumba abakugoba n'abantu bacho movement abinese zo gure micera za biscuit bita basigara bona nibakatera amasinde nkitwe tubona hamwe so twabana tugamba shonga ngiza marwaro eshonga zo kushoma kwa mwana witu eshonga zentambura eshonga zemirimo y'abana bitu tuzigambeho tutine bigombe bwo butegeki habo kuba kwabo wa movement no itago murumo kwabo wa nupu no itago murumo kwabo wa FDC no itago murumo omuteza program nyina kushobora ngwagaruka kakitukuzamu nakaruko kwecungura nakaruko kugera ki ko kwecungura
akaruru ko kurebeka ngo ebyabire biriho byagarukaho kandi byayiyongera nyowe umuri bararom ndikura ndikushomera bigana amatazi nkabani manya ngo Boma the whole of Boma no mwanya gw'abakozi ba government nungari mangu waba no tura Boma nubone ukura na government okutarikira a high street a post bank okushuma nyonga nturu mangogo no mwanya gw'abakozi ba government waba no ukura government ke kwejo iyo kuraramu hihi naho ukora kuba wakanso kubutungeje yabusha kuba wa doctor kubutungeje yabusha Boma okora ohumura ohurango bamba turi naturo mu jwa government ngo atahumwire mutayino yo kurara konka akaba jine hatu no okora kupandisa ohumura no pandisa ngena oyebuze murago abakutureba kampani jine batureba na GTV kampani bagira muno kucira kuno mwabuza areki desho kweta ngo ni doctors village murago doctors village itakeri yo kandi ya government rikarmu amaju gaba doctor bakandi benda ngo mu doctor kora nakora murago ature hi ni rwaro kugira mukara acere agende aragure hata cyabireho kikaba ngo amaja doctors village bakajiguza yone bajiguza bajiyeho ni kibari kimanyisa kintu kimanyisa ngo doctor nabasa weko mu ndarunda kasente ayombeke kacengera hatu doctor kora ayombeke kacengera bakuterera sebo ngo mukazi yije ari emergency na kuzara nangwa no gwera kubaye n'umutima go gukora kuruga cengera arakwika mukazi natafire justification twatira ngo bomeji abwaci bagesere ngo Boma abakozi ba government bona bambara barare Boma abandi babatwara mukakoba quotas twine sero muri mbarara nibagetaka ko quotas ni kimayisa mwenu aho kura uburaro bw'abaguzi ba government ko kaza yo hatogira utegereje ke ya government no kwitirayo bakabagana amajugona bagabaganagaho hora ngo mempo na mitagamba so de naba ninjira to mushomesa atungeje kurara muri mbangwire nanya to ndi doctor atungeje kurara mu nimbangwire manya bandi nimukururize mishara nyutimba no mushawo mishara by the way imishara working for Sarah. No, there are people. No reba nyowe nkashomentura y'abantu sociology and development ningetegereza ni mango umuntu biri kumushasha wabe mukoreraho umushara gwa kwagura umuce na surviving no harahara ngo ndo mushara mwinji because school fees kujyo maraka. That's the point. No harahara ngo ndo mushara mwinji abo kuba no mango warwara kuraguza. It is expensive for you to treat yourself. No harahara kuraguza ahubwo kuba urwo mukozi wa government konka waza kugura motoka ni bakushabo mushoro hona nyone nimba nditya nzagura boxer rero nanyi munshabo mushoro kandi boxer cyo nikuza kugivuga nikuza kushomesa abana ba government nabwo no tusende to kugura boxer muntera kanamba ka red turamwe muntera kanamba ka red because you know I am a teacher employed by your government. I have in my meager savings tried to create money funds to buy a motorcycle which is going to be a means of transport to my station. Do amagwaro nebeti amashomera menshi tigina hamaju gabashomeza kurara hundare hati nagura piki boxer miliyoni mukaga timusharo rumushoro nkajigura ka miliyoni 3 nange mushomeza hati nibaje parliament yayi ngutetera girecho ngo mushomeza wena gure motoka yakwenda agure piki yakwenda emwe just to give them one chance without tax no moyanga bashomeza baza kushemerwa kucyano kongera umushara harimo ibintu ebiri kubata kutebekanisi yango omutesa program ndikuhendera n'icyo protecting gains. You cannot protect gains otini environment otini byobuhango. Kasasuro yo kureba ni one of the biggest contributors of greenhouse gases. Emyika mibi erikurwa mu kasasuro ekweta fresh garbage. Neruga bw'ekika ekika cyazo mu mwanya ekika kikoze ngo butagase bwensi ekiba kweto mu rujungu global warming. Warebensi etine plan yo kutebekanisa kasasuro yayo. In other countries kasasuro nibagireba nka wealth. They say garbage is wealth.
konkano garbage is garbage, it is dangerous, it is by the way garbage. Hadi kasasro yo kureba neruka amashanyarazi, is hazardous. kasasro yo kureba neruka mu manyuwa, kasasro yo kureba neruka mu makara. Ebe byona waza kubikora ni bihe abantu bitemirimo, ni bihe bintu bitemirimo ni abantu bitemirimo. So twa tugambira ngo harimo abebeza bako abineteka teka nundi mu kimanya ngo turuho kandi turuna maze in research tu ebishara omugiga nazo mushara ayombekamo successfully amana plan omoro yahinga mebitekere ebitekere byo kandi ushiko ngo bitekere nabyo ni nk'imbintu tigire shonga na environment tubikushijana cyane tubikushira niba muhiga bundi numa ko mushuma ngeno niba muhiga bundi numa timba ko nucenga bundi numa ngeno kwereka bakwiga ngeno bakwiga nko kugira ngo wine nk'embundu omworo yahinga umushara utekere ojole TV television ngo stage shingu gikunda ne cyakoreta amahurira gashoka yo ngwabanema basi babugamba ndibirusaba kwinga umushara konga mazima yudo wabugamba no Kampala washanga mu China mazima umuchina ayinjira umuceri umushara cyo rwera yahingamu ekazi ninga siku ya mairo mushanju akumirwe UPDF na polisi ari nahinga umushara hati ecu wakireba cyazaho warga waza wanoza kabwo yagataho haro factory y'abachina negure miti obagwa kuzira obatwa kuzira ebisa tukabuzo mucayi nogu burizo bwosa emitego 5 iwe plantation ya wodishinjire kai by the way wote kujya mu tinkwanga development konkani injira ngo government yaza kwara isinso mu China ngo kwate miti yo na charo is not the Chinese, it's not the Chinese, it's the government, because the government ni kweza the license of operation kukora they add value to our wood to our miti to nibajongera umutindo. Yes konka bo kandi ba reducing an employment no problem abo nyowe I have worked with nyonchi jabo hangwa I have worked with Chinese for 11 years nimangu taro umukozi wa China yini barayo umurimo taro nuko taro umukozi wo mu China wena odya NSSF taro nuko taro hata abakozi bibine aha mu factory yanyihangereho ari kachigani n'abakyo kitwara umunako abakozi baryo mu magana 3 niba takumechi barasibire bakumechi barahari taro muntu kandi NSSF eriko n'istongo cya government nikiriratinga investors gira nkora we n'abakozi bakurenga 5 obateka mu NSSF ekitongore kiro ni kugambaho kina abakozi magana 3 none of them remit savings or anything to NSSF yebuza amagara gabo kuru garaba gata ningina gutwa tugambe bintu nkiye tukuje unimbigama ko wamu by the way aina akira ati tikete munaga mu kigambo nupo ebintu bituro tugamba nebintu bikushasha look at issues real issues omutebekanso wa programu naba ndi in charge the minister wa environment umuchina kijo mu office yanje atingenda gukora plywood ni mwikiriza kandi mwakira. Condition number 1 abakozi bahubona ubate umu NSSF, that's one. No ida kwa wambinga nuko bakuru reason. Condition number 2 their reasoning is no ida condition number 2 iwe itakandiri ja government by the way can give you free land nando bahereza hinga emiti utakataje kusharura y'abandi gira plantation zawe nkasukwe ya mayiro nkikamba 50 izwahinga invest in plantation in raw material ubanzo hinga emiti rero tanga kusharura je yakuziri because icyo turukura bakana bagira ngo watemo muti kumwe ohingenga he tukura twabere bagira ngo watemo muti kumwe ohingebiri hadi ne bateme mituru 10 batahingena gumwe. So iwe mu China ukabere no kwate sente oziteko mu plantations zibakweta private plantations rero kugira nani kuguzo muti gwanje manyangu omwike kunani nyo muti because omuti by the way tikajingwera kugambira mu authorities omuti gwa ngo umuntu waguhingire omuti it is a national resource hako iwe no guhinga ko kagwaruka mu mwike you think everything byo gamba abantu babicenga kati muri mugwaje kubashomesa waye iwe bwacha abantu bora muri mara wacuzinga munyunyisha ikibazo mu indebe ni kumanyaho kandi kugabanaho n'abantu abo bwenje bunyine ngo tugabane nabo twabure
kandi kugira ngo ninye kukiza ubwenge no konga ninga ba point umuntu no yakwata kumpa ati konke kija kiri na mwacanga kine point atigamba point so na bwejo ebito tugamba variation point ninko ninyenda kuhendera niza value therefore echo kachende ninjati ebyo buhangwa haba ntarebire munywani wanje mari na government ye bakutaho means zo kubara protecting ebyo buhangwa ebishara biro nibigenda amahamba garo nigagenda kasasa roteine plan yo kugireberera nyoni plan Africa nagira ngo munyaka 10 turunduze ijo bundugaha nkaba nakugambira ikintu yo binte bindi kuyayo nebinte biri specific ebitaguye yabandi tujya ngo nakihari wahita n'abantu b'ingisimbire nabo bitagamba zira ukabeta already ya obuzo tikekigambora guni niki takushobora kandi member parliament abaturikize ninga bari kutureba laguni no mwanya ogururaje mu rujungo cyo kweta sewage treatment area. Sewage ni ebintu ebiri kurwo mu toilet waza mu ukakoresha toilet ukagenda ukasiga waswitchinga ebyo bintu byagenda hinayi omwanya gubikuzamo handa kubikusobuyire byijura mu rujungo cyo mwanya bagweta septic tank ekwijura ombarende motoka nabagete ya sespo the trucks binyurura mbiri y'ibintu amatekani gagira ngo bakabene babinyururamu babitwara babinaga laguni ninga sewage treatment press uwaza kabuyanda abantu bona bine flash toilets hati wazi sinjo kabingo tawuni kanso bona bine flash toilets hati waza kabwohe ya banywani banje bona bine flash toilets hati waza tungamu flash toilets zijiri ibiharwe konkono babuza ebyaje mu binagahe tawuni kiraka watungamo ebyawe no binagahe unobura bagamira mu mpora itegito tubinago mu cyarara kongecho batigama mpora ngo tatu recording ngo tubito mu cyarara ejo reke kugwa bigura bigenda ningo rjo abinyururamu abitwara arabwayizira gira areba ishimo tugacika abishukaho bigendera kimwe bizo miza gitukora somuka ushasho munda orwara misho orwara kansa indwara ziyongera habwo kuba hygiene ebyo kutomunda nebintu bitahikire iwe no baso kubora tawuni kiraka ormeya wakabwohe or member parliament otakubata kuteka hygiene no buyonjo no kubaho kw'abantu. That's why twine ekizibu kingi cyamarwaro ntkomplaininga ngo harimo overflow bageta flooding na crowding kadugaba amaroro gitu garima abantu bingi overwhelming hati garima abantu bingi barwire ndwara ezikabe ziri preventable diseases tumakono nchenga preventable diseases gongo cyanga ngo doctor mwe nakora abarwire mutwaro habwo kuba nibadya sewage yebari mnonga bright ninyenda kugamba ndikwenderaka yes ndikwenda kantu ka value addition tari yange kurakurana umunsomo ritamanyire okujya kubasa konjero mutindo aha bintu ebyo ebiri kwingwa ninge bikurwo mu ihangomwe ebintu ebyo birimo ebikutimbwa mu itaka ebakweta minerals gold tini nebindi ihanga ry'abana ribasa kurima gold rikacozo mu ihanga rindi ritajonjiraho mutindo ihanga ryo turi kurakurana ihanga ry'abana ribasa kwingo mugusha rikahinge mondi rikahinge bitoce rikahinge bitakuri rikahinge butunguru rikahinge miyembe ebyo byona bikagenda bikazahe omwihanga rindi hataro mutindo gwene goyenjireho umanye natwagira natwazira nampitirizo hariho kintu cyona kiri kubata kuyamba ihanga apo first of all tukatunga imirimo there is no government eri kubata kugira ngo employing abantu bona bazo mu government directly no murimo wa government okwencouraging abantu batandito cottage industries zo adding a value to what they produce ijo nkabani nyikizana n'ababiri bagira ngo mwana gwitu gutakagira hero tubana tugonjereho mwana that one I must be clear on record ngunyowe I am a man of value addition ngabanda rukwisana n'umuntu we no kuteka ngo kilo yo mwana iguro mutwaro gumene cweka rero unagiguza kiyemu emitwaro
chinana ninga milioni nyongu mempunami. I repeat it, tinga kumampunami. Haba asa umpeke mitwaro abiri buri kiro. Kujyeme mitwaro chinana. Tinkukiriza Germany te kuhinga mwani. Ebindi gamba muzagugu mu bicekinge mwashaka nimbiye mutampaka runyowe. Germany ni hanga te kuhinga mwani gona. Konga Germany niye kukizayo okwe exporting omwana omahanga gandi. Hatuno ebuza okwe exporting ne VA ni kimaza mu Germany ne tukuro omwana gwenjuma egu adding value abantu bayo batunga emirimo rero sindika za Nescafe esindika ebinde bintu bikorwa omwani rero icyo tugumana tuguza omwani gwanje ngo umutoro kumere cyeka tukateko company yo konjeho value ebyo nyono bakwe niyo yakubiri yawe niyo yakubiri eriye yamuhara wa Museveni niyo yakubiri as long as ekigendererwa cyone cyo ku adding value nimba ni cyakiranywe hakwa no wakubiri yamuhara wa Museveni muhara wa Museveni takuza kupakira omwani umutuka muhara wa Museveni takuza kuvuga erori zo kutwara omwana hero muhara so therefore n'abantu batunga emirimo in a process of value addition. And that's your point. Yes, that's my point. I am saying nkebitoche ebishebe kwani biruga meshande eshande jo tukakipurizavinga tukajibika bakajya mutonta bamwe abandi bakajya meshande yenyini okajiteko mu supermarket okajiguza. Government of Uganda eriko nayo parliament yabembezi bebicupuri bakagira ngo wakwate eshande ukajitaho ukajitomo kachupa ukajita izina rya Hot Bright eshande drink no shashura siringi no shashura 20% of what you are going to sell utakagurize. Trying to achieve what? Kashi, I mean their target is to discourage people from adding value. Nibagweta digital stamp ogomushoro bakuto mushoro gono bagota exercise duty bakuto income tax aba UNPS bakurumba abanema bakurumba bakurira environmental impact assessment abakaso bayikiraho abayora hebije kandi bona binabagambira abo nibije nebundu tiguma kabweje umuntu na factory nimpa abantu emirimo namazima hinde bintakatanje koraje mwijo wanje kundambura kunga mwije nebundu kamushaje no kubareba kwike ninyirwa adiruka ejo factory tiya kingwa abantu bona tibarunzinga emirimo. Therefore nigenda kwimwa abakwasibwe emirimo yo gukora emirimo mu government mukore bintu ebyo kutuyamba ku improvinga. The role of UNBS is to increase me, not to decrease me. The role of URA is to increase me, because when I increase in terms of capacity, my ability to pay tax will be easier. Niza kushashura mushoro gwanyu ndabona bwini. But when you utilize me from the beginning, ukampara haza. But you see, you cannot blame UNBS or URA, because URA and UNBS ni be implementing ba members of parliament bitu bastamire bahinguza. I saw a member of parliament ari kugira ngo ifrisi wone kingo ngo parliament kabataka kiganiro. Kandi ifrisi is by law. Ifrisi ateje ni mushoro guha. Ati ifrisi timushoro. It is just a system. Konga member parliament akaraga to kumushoro yo katakumanya. So ba members of parliament bana bagambira abantu mwe bantu mube serious mwa mutakwenda ko rabantu cyo kwiruka mu parliament kucicira abantu mubirukeho iyo ukora ryo revenue kora abaryo wa UNBS giro ruciko n'abantu abakora production ubete ubajyo taza standard operating procedures in ABCD in workshop mgeni wano utandika abatandikirati mwereze mikono mgeni unakwa office akurambure areba ko wakubaza ku improving. Okay. Ko ngati no rya nibije n'imbundu bijana bukabye. Mwene zeshonge zinkugamba abantu mwe. Nze dukugamba neshonga zo bwebembezi. Tishonga zo kugira ngo neshonga zo bwebembezi. So waba no toro no mwebembezi wawe. Ostamoreve. Itabanya kajo kan tuenda factory ya manyuwa. Kan tuhinga rutoche bite sente zona zikawera omukugura amasha. Eji factory ya manyuwa turaje tunga tuta ogo muntu tukuza kutayo na kutugwanira factory nitugitunga. So ebintu kebyo nebindi byona umuteza program nyina kubagambira ngo nandi aha tujye ngo mbanye terra kadingiti nyoni bari ngamba ukushara muno kwanyu. Wewe kumpurike. Thank you so much. Bye.
omukuru mari turiyo ntugenda nangwa nakire tikaruho kahango katyo konka warabraito kuyanagamba kandi enshonga zimwe tukira point yo kugira ngo tuzine izugwa kuyo n'enshonga habwa abanyayuganda ukuyanagamba yakorekera kimwe ngo ebinte bimwe twakubenta protectinga tukubikora kungana tugumiza muntu tujya mu protecting nko bahangwa yaguri bizima 100% because nature is our mother. We are part of that, you know. Hati obahangwa bwana bufa ni uwenga kugira ngo ndaguma hono butaro because eventually nature supports you to live. Hati ebintu nkebyo konge kiranye nangu turebe no kugira ngo abantu bitu bahansi bashebe kwane betebekana sabata ombwire obuturiyo tureba turukwebembeze cyo protecting a future. Awe mnonga okushanga tine chaine atakore. Awe mnonga mutekansa program nyenda kwebaza weshinsa bright arishogezi yanagamba kano kwa munamazima tiziri political kwiyahoneza obuntu kandi zo buhangwa konkanye nakwamanyisa mbare inshongezi yanagamba watu wale banke bya nagamba mbu emicungwa kujiya Egypt ebikimwe nibana ebyanagamba kale obutunguru nkebyo tukija twafune kizibo mu Uganda kandi tukatwina umugisha kanjire tukatwina umugisha kale na kale tukatwina seasons ushanga nukumanya mbo egi season ejo neza kugwa nyinza kukinge ekikando shange wakinga kandi cyakwataye kungatisha twafuna differences in climate change ushanga mbu twa naho kuteka tekere jura kugwa tiyagwa umushana ngugwajo hatujembu wohingire bihimba byawe kumama ejo ne kugomba irobu ushanga kandi gutagwa kandi bihimba bya fero musi so nka government kitu asitame twabireba twakanchi party yetu ya NRM tushaze mtu agira mbu twakuteko irrigation schemes twakwete chibakweta mwentu to implement chibakweta irrigation kaza kwija nko kuziganga hati ya kwize said no harech turiyakwete chibakweta smart agriculture smart agriculture no kugira ngo titwenda turebere aha climate eyihanga habo kuba tura climate ne hinduka utakushima no kukimanya aho kuteka tekere inshura umushana ngo kujo shonka ka NRM tujizembu reka tu implementing smart agriculture to practicing irrigation. So far, as a share to 7 irrigation schemes in Uganda. So far, 27. How can we want to enable kweta rangaju erikabarore tuine tochi eri oyam tuine mubuku ejo ni ujimanya erikasesano hihi tuine orunyi eririra tuine doho eri butareja na nezindi hano hihi hano muri sinjo hano tuine arena keje ibari yakukorezesha ya Kabyana irrigation scheme. It's a very big project. Erimu billions of money. Iza twigwe World Bank. Kunkanye ndakumanyisa muturiya kugikora kikumanyisa mu nitwenda ku improving aturugo mu agriculture eyo kugira mbu turiya kuteka tekere njura kwisha kuyo ecosystem zo kugira mbu na nejo yabetagwire omuntu wo mucyaro no basa kwinga kandi bingwa bya bikure kunga tukosa system ya irrigation kunga jona neza kuja mtu amakura twamakutereza amizgi twabo kandi uri amize kutube twine amize kunga nko muri sinjo nizagamba besi ngo isinjo witu district amiza minja gitwine na goris na ami nago mwonyi ushanga tigataba favorable munonga kugira ngo gabase ku ukora irrigation akamizgo mwonyi wagateka musa kushanga n'ibihingwa byafa ningo shanga gasha nkita kunganye ndako mayisam hati adage project ya kajere itwine ebari kumaririza hako abakatugira ijo tukatwina abakugukurgo Ministry of Water batujambu by September 2026 tukuba twina amizi maruji konka amizi ago batuzeni bakutwezaho 80% naga households then 20% ngakubagari omunakeja irrigation cyo kutuyamba kugira ngo turwo mu systems ezo kugira ngo turinzire ejo akunga tumwe tukosana irrigation system kugira ngo aho ahenjure tagwera no basa kuhinga ibihingwa byawe kandi ekindi nka government ya NRM tuzemuka tongera maka sente omu agriculture sector nto sofa buri mwaka ntuteka mu bilioni 13 omu agriculture sector hatogo maka tonje bilioni 50 ezo zikwa ziza abahingi kugira ngo mwamwine sako yanyu ni mugena muyo sentezo mubase kuramu wabasa kuziteko mwagura mwe embibo mwahinga konka after some time muje muzigaruze kujya zibase kuyamba na nabandi bantu sonka NRM turiya kumenga shwa mbu twasa kureba mbu twatereza system yona yagurika cyangwa tukimanya mu Uganda
agriculture is the backbone. Agriculture niyo sector etuma muntu ya maka sente kingi kandi ni sector taro no mushoro by the way. Agriculture tero mushoro gwamani guriya. Ebingwa byawe tibakuyo mushoro. Uno biguza ataro no mushoro umukatare umbutare bwone. Agriculture ni kintu cyunso cyo kwashabra abanya-Uganda mwe nabakutureba neka tu investing mu agriculture habo kuba already abantu inamataka kongasi tukumakosa amataka gitu. So twama ku installing irrigation systems zezi nza kushaka ntu asa kuhinga. Echa nagambe cha value addition ni chagira munonga. Nimpagira munonga kintu cha value addition kugira mbo muntu koko wahenje kintu cyawe. Hati tukatu inomwani ngushanga bakugura umwani shinji kenda kilo. Konka nyine ko waza kandi noguza embibo ya kenda ya kilo. Konga kandi waza gura coffee ushanga bacuguze mitware 3. Kongo takumanya mukandi coffee yo yagura. Energo umwana ogwaye hingi. So ntwera ko baza government ya NRM kujameka ati nko mu western yito bakatera ico mu makiri ntungamo ekibakiro kiri mu ruti cyo kunanga cyo kongera value hari coffee akwa tumanya coffee umwani n'ikintu cy'amani munonga kandi kitumanya muncho nziza kutumura munonga entunguka yitu. Ekindi na factors yanagambaho of course noreba ebintu bya UNBS nachi ekyana agamba kushanga mbo umuntu naija bakukwata muri bingi bakukwata etongo nibija bikwata namazima ntwena factories konkantu ntwena nito tfe amunonga ha surrounding abantu abatwetorire wawe ne factory yawe oyina ku disposing ebintu byawe ninganoza kubire kuroshange byasasana buri hamwe. You are right konkani njera tukwijuru kunsiba of course ujuru kundambura urukujyo tukonga shi ngwino unshomesa you see ninjaye bakuza kwizera batyo nobore hati ekingwenda kushaba nyira kushaba n'ebitongore abo ko ebitongore be mwini byetumikiriza ushanga bakore kimwe ekirengire munonga kurugira kibine kora ekibine gukora nyo nishaba ebitongore ebikushoroza ninge ebikujya bakakebera mu mutino naki mugume mwije hawo kwito NRM to believing you first educate before you take action. No manzo yegesa abantu ekibine gukora wamara wale bayarema nibo kutekinga action. How can you ntakate ko mutu kuja kugira mbo ekitine kore watine kora bati ndigwa gutari mushanga. So nimbashaba mureka abantu babase kugira mbo mwe tubereke mhana mirungi iba arabire mu kuja babase kukore ibintu ebishire kandi bikuka no mutindo. How can abako kintu kitari ha mutindo nuza kushanga kandi cyaraza abantu kandi cyabarete ekizibu cyashanga cyareta ekizibu mu community yo kwa noturamo. Thank you. Jiro bwambo bwahereza bo kutureba aba bagumene batureba we are concluding. Abari kutureba nyina kubasima mwe bari munonga abo bwire bwanyu kutweza okutwa attention mukasa kureba bitwagamba kandi tubashaba mbigambe bitwagamba no basa kuje kiwayihamu kibase kuyamba iwe na family yawe kushanga kike cyabasa kombe kacha kuyahori na nawo kuze kandi kinyera kushaba nyisingiro mwena nyina ko mayisa mutuyombure bwa karuru iki nkigamera action kigambira abanya-Uganda n'abantu n'abakutureba tuyombure bwa karuru byo musizo nza karuru bantu mwe mureke tukore reka akaru akuturi mukataka tugendana umwe abantu bagenda bazo mu karuru bateka mu feelings nyingi munonga ushanga kandi bamwe bafegwa n'amagara gabo. So nibashambure bwa karuru ako buturimu mureke tutwaze mpora tukuratira amateka bakujya mu takatora hano utakaza kuteka hempaka ukajya nyonye nda kutora hano niye mbere yo kushanga bamwe babatyana za tia gas hakujya babereka route eyo kurabamo konki wabo kujya mu nda kurabya hebi yawe ushanga watoro umurayine ndije. So nimbashaba mureke tukuratira amateka aga isagetireho kandi tubase kurana n'ebya police byo kutugambira habo kwa police tukujya muneba ne kwanga kyo ne bane tuguidinga kujya mutubase kwekishire kandi tutakategansa batayi bitu nikushema nyina kushaba abanya-Uganda mwena mureke tweze president Museveni n'akaruru kandi nyina kwashe 2015 mwena mwija polling stations zanyu akaruru iwe ko munya-Uganda ino urusa rokutera akaruru habo kuba you have a right rokujya mutera akaruru kawe akokwena nimbashaba mwije tutera akaruru tweze president Museveni n'akaruru habo kwani byingi nora harabina bashomera mu konka manifesto yitu ya NRM ni pango munonga ne kwatari buryo umwe kujambo abase kureba muyasa kufiti ngo mu Uganda ye kandi abasa kugishemererwamo tweze president Museveni n'akaruru tweze NRM flag bearers akaruru nimo abanyisinjo South nimbashaba 2015 mu mpaka karuru zo parliament zo kubashakira ebituturana imbaraganisa habo kubanywe kanya ku bright ya kigamba tinyine sense zo kujyaniza kuri to muhanda
tinyese zo kujaniza kombe kirwaru tinyese zo kujaniza kubahetera amashomero kwiyonyo niza kuteka iraka ryanyu abo kandi manyisi nyo tunebizu byinji munonga niza kubatera iraka niza kurana munonga kura abo kwezi bechi twine chamani na munongo mu isingiro neshonga ya mizi twine kurana munonga mtu ateka iraka twara mtu afuna mizi gitwago habo ka mizi twine kacera kandi mizi garuka kagera abanyambara batangire kufunamu abambara abanyambara ati banywa mizi ga kagera konkito isingiro nitonyenda kubamanyisa bakatugira okwamwenda project ne kuba yawe abo kuba project yabo abo ba dot services ne komo kwamwenda so bakatu promising abajambo kwamwe actually bakatujamuna Easter yeza kuhika ebichweke bimwe nibikuba byina mizi isingiro district twine byarorenda kimwe kandi bakatujambo buri cyaro kikuba kineho public tap yo kujamba abantu basa kufuna mizi kandi agoninga kubagariya gabusha kwiyahamiza gimera mishashurira nagagi baracanoringe agarabe nigazo umakaganyu abo kwagoninga kwanga kwatwana na district no kwano kwatana na district kujamba basekura batambuza pipe kurambuza ika omuka yawe hagono kwano gashura konka tap ya seru no kubene kwagariya mizi gabusha ahandi nyenda kubeneza weekend nunji mbendeze sane nunji na no kushemererwaje kandi mukama ryo mulizi witu mwe bari munonga. Thank you so much mukuru mari ne Asensio ina flag bearer isingiro South Bright Mumuza ubwambo bwamwe ora munonga mujuruzi abantu batureba nimbashaba kusasubwa kutwakwa twagaba ibintu bitabashemeza akwa TV ryo kureba neza viewers very different expectations ubundi ugambeke kintu utebwa cyaba higene bazo mushara kandi ubwige nareba ngo wa mugambo kandi by'umushara aje tukuguyana gamba ngo ngari mata kumanya kugendere yuni mbani ngamba generere so utantarugo mukando kanya tukutu number 2 ni shababa security ubuti byo mukaruru nabeshengereza mukore imirimo yanyu ya security nabashaba mureke kukozese bwabesi imbere rero maharahaze abana besi imbere bagenzi babo ayindi kugamba mutesa program edisco yanjye ninga ibyo ndikoresa akaruru bimaze sane muri cheka police DPC akabikwata kuna atera DPC yaja terediso kuna atera diso atera DPC kuna atera DPC atera DC kuna atera CC atera diso kudiso kuna muterere atoka notera ngo lekesho ngo icyo kweta ngo ni fodum atoka tera fodum ngo byo tera fodum hat fodum ejo cyaguranye ngo ya fighting for freedom kandi cyaguranye center with my presidential candidate no mweshongozi badifo cyaguranye mweshongozi mwana ati ngatere ryo ndijo muntu kandi unyesi imbere mu kibina cye ane byeshongo nabwe ati mayirevu kora jirimba shaba gukora ahure nogiro breta nako cyifashe it is important ngunterese ujo freedom mukayatukabye nanye ngushobora n'ikizero ninga tere kibaru na kibaru mano n'enkuru so nabwejo koga kwija ukambera wire inimi ukambera ukate mihingo ukapata byo byanje ukagenerator ukazita ukapata byo ukabata mu jura bakaje kujura nyina kugambira umwami DPC bwigo show ni mwana wanje kandi nyina kushobora uburunzo bw'ubwo kandi kumutwe nabantu muco nibwo aramanyaro bakabasubira imbarara nyuma basubira n'undi mwene hato babe bansubire aro OC station OCCID wisingiro mwala twatira isingiro yatweta hato y'umuco mino ba muri leta kandi yashanga nabereka ticho nganyonga mwakiraje ndamwakiraje hano ndise mshaka kuyandebere hade demagana bereka ticho akara batu ndaga umukoro mukutu kugatine kina mukozi nganyo kire bagamba echo kuwerezo umuntu chonja kaza nange nchenga kaza wano ndeze chome mwambi DPC kabwi ubuna yini basa kubana nchikwendeza kandi ebyaruhanga tomanya nyokunari kundebera abantu bakukiza mu bahati nyifuza bakabakwata bamaze bakabakwata bakwata bakihura bakwata abantu binji bona ba vice president bu Kenya abantu binji bamana ba office amana bagira mu ruhumi so yone kushaba ngoreke tukoragane aho kura muntu shobezana we can forgive each other life gumize betambure ubuntu bwine okweze kumene cyeka bukawa mbareka gumaho
Okay. I badly need you. I am an upcoming investor of this town. Nikwetaga munga karozo niweshe kwa ndebeka ndebe nkorwa na DPC. Kurukwebana diso akari sinjiro. No ushaka korega akoroye buzari mufamire y'umwana wonyese no mwene paka. Kunkobwo buzari tubushime ku bureto mukarukitu. Iwe rondero wawe mpora kungarika kushaka mupana waje abantu bambere byanje ngo bafate byo byanje ngo bampara haze yet were knowing candidate or officially nominated by electoral commission shime kwandi gura karuru mureke tukore campaign zo businje habukuba ko nabashoborora umuntu we no kugira uti akarura no kufana kugira haza kufa kwito umuntu kwito kandi yonto ni ngamba ko karura kana kufana kugira konka yo nyine shonga zanje kugira ngo turonde no kufana kugira yes turonde umuntu atukorere ngudu no kufana kugira yes turonde umuntu atukorere amashanyarazi no kufana kugira yes turonde umuntu atukorere amarwaro ebi bitwakora abantu atemere mu nebyo nyenda kubagamira abantu bambara se sauce abantu mu kijungu ababroka bamataka ba Jona kwa Jonaho batureba nyenda kubagambira ngo banywana banye mwena icyo kubanza Jona mu ndondera kasente murekunde kiro muri nubura ngo wayisa na isa yeshi tonguriro tuzuta ni nyenda kushobora banywana banje no rugamba mutarundekera mu ndondera kasente inamba yanje ni 0777 12 30 44 ero cyata ndambara umane mu nderese mu desete ndonda karuru habo kuba nikiyambiwe none azo mu parliament nicyo nikiyambiwe na family yawe nabana baguja mutungome bibiri mugama abaprunshi abarugeza kwemembera babyegire bonana bakora nkaruzi kongana gomazu nangwa waruzi bakacishomeraho namazu magenye no mwembezi yaza akaba mu rungi ntaganye bo community nyenda kusima umwami mari mujuru. Thank you so much for coming webare kuba nitwe kandi no kusimira abantu bisingiro south akwitwa nturera ukacaha it is part of giving accountability kwijaha ukageza koreka nugeza guteka tekota kandi ndakugirota n'icurungi it is a very good positive sign for the leader bright muza nkaburijo namwe sibiri cyo gumana reka kachaka ekingusimira no kugira ngo akamanye because first of all isho ugumushija no mushya wo mugiga konka abagiga binji ni muri supporting abana umwana ukumukuza agenda kore cyo mbandika ni ngenda kore cyo mbandika mbona umara uri nubwo uje mu kibina kintakurikiza naco ngenda kusima abukuye umwana wawe ukamutuma shija akazarefu family should be seen protecting ninga promoting abana kaburijo imbendeze birungi mwebare katuhendera tumbiza Entekateka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda.